Evo šefe, zbog novonastale situacije i ukupnog bodovnog salda Fudbalskog kluba Sloboda Tuzla u tekućoj sezoni, vi ste upravi kluba ponudili svoj mandat na raspolaganje na održavanoj sjednici upravnog odbora danas u Tuzli. Ta vaš prijedlog je prihvaćen. Pa upravo je ovo moment gdje ja želim da ovo bude autentično i da svi preuzmu ovo, jer ovo je zvanično obraćanje mene kao, već sad da kažem, trenera koji je vodio Slobodu u prošlom periodu. I već sam rekao da ne želim da se bilo šta od mojih izjava interpretira ili čak šta više izvrće ili spinuje. Mnogo puta sam ponovio da sam moralna osoba i mnogo puta sam ponovio da znam šta sam prihvatio i mnogo puta sam ponovio da znam šta su nam ciljevi. Dakle, kratkoročni, srednjoročni, dugoročni. Već sam rekao u odjavi utakmice da, nažalost, rezultat je taj koji je mjerilo svega. Bez obzira što da li se treba napraviti strpljenje da bi se nešto veće napravilo ili ne, ja shvatam da su to sredine, a i Tuzla je takva i okruženje oko Slobode, da je to sredina koja ne trpi dug vremenski period bez nekog dobrog rezultata. Ja moram reći ipak da iz tog razloga što sam upravo moralna osoba i jasno sam i mirno i sinoć poslije utakmice rekao da ću razgovarati o novonastaloj situaciji sa ljudima koji su me angažovali. I to je sasvim normalno. I bilo bi od mene sinoć možda pogrešno i shvaćeno, a već je bilo i nekih, koliko vidim danas, mada ni sa kim nisam imao komunikaciju od sredstava informisanja i molim ih sviju da me uvaže. Baš iz razloga što sam mnogo zloupotrebljen u prethodnom periodu po pitanju nekih izjava koje su naravno prenošene, svaka čast onima iskrenima, ali bilo je zaista zloradih koji već dug vremenski period pakuju mi mnogo štošta, u službi su ne znam ni ja koga, u stvari znamo svi sad koga, sve se ovdje zna u Tuzli, ali to je neka druga priča, to me ne interesuje, to sam pokazuje njih, ko su oni. Ja znam vrlo dobro ko sam ja i znam vrlo dobro šta smo mi dogovorili da radimo. Međutim, opet ponavljam, kad nema rezultata i kad se doživi, a ovo moram reći, u mojoj 22 godine sam trener. Dakle, vrlo rano sam morao zbog povrede prestati igrati. 22 godine sam trener, od toga 18 godina samostalan. Moram vam reći da nisam doživio da u 3 domaće utakmice ne postignemo gol. I to je nešto što je naravno i mene zateklo i to je nešto što publika ne prašta. I ja shvatam one iskrene, one zaljubljenike koji žele Slobodu na tom mjestu na kojem sam i ja žarko želio da dovedem. U ovom trenutku, evo, to je nešto što ja izgleda ne mogu da ostvarim i neću ostvariti, ali sam sigurno čovjek koji iz moralnih razloga je realno da svoj mandat ponudi na raspolaganje. Ja sam to uradio. U toku današnjeg dana upravni odbor je imao sastanak konsultacije i mi smo održali naš jedan sastanak gdje smo sve pomno analizirali i došli do zaključka, i to je odluka upravnog odbora koju ja apsolutno poštujem, jer taj upravni odbor je mene imenovao za šefa stručnog štaba Fudbalskog kluba Sloboda, da u ovom trenutku se nešto mora mijenjati. A vi znate kako je to kod nas u fudbalu, u BH fudbalu, najlakše je trenerska glava i ja, evo, u neku ruku mi je žao, ali u nadi da će Sloboda poslije mog odlaska napraviti ono što smo svi očekivali. Ja se to duboko nadam da će tako biti. Biće teško ako se ne iskorijene određene stvari koje ja nazivam vanfudbalske. Jer znam vrlo dobro i malo se to davalo u javnosti, ja nisam želio da izlazim oko toga šta se meni sve ovdje dešavalo, ali opet kažem, svi to koji prate ovdje znaju vrlo dobro šta je. Međutim, poenta je u sljedećoj priči kako smo se dogovorili, tako ćemo se razići i ne treba mnogi dušebrižnici da misle da ja ovdje sam zbog nekakvih
silnih novaca ili nekih obećanja, ne, mi ćemo se razići tako smo i definisali stvari, na jedan sporazuman, lijep, kulturan, ljudski način, kao što smo se ispojili. I ja se nadam da ću ostati i ostaću sigurno vjerni pratilac, pa i navijač Slobode, jer ipak nepunih godinu dana, nedostaje mi 20 dana da bude godina dana kako sam preuzeo Slobodu, nije to tako baš bilo toliko sve ružno i kad se sjetim u početaka kako smo startali, u kojoj situaciji sam preuzeo ekipu i kako smo djelovali u početku. Dakle, ne može niko reći da ne znam raditi svoj posao, ali to je u fudbalu tako. Tako da, volio bi da ovo se ispravno sve shvati. Vama pogotovo iz PR službe kluba želim da nastavite visoko profesionalan rad kao što ste radili. U meni ste, mislim, imali saradnika. Kod nas, nažalost, u klubovima nisu navikli na ovaj vid javnog, transparentnog rada. Ja sam se trudio da uvedem nekakve novine, da uvedem video analize. Mnogi su se smijali na moje analize, ali to donosi samo dobro. Međutim, shvatit će nekada. Nema veze, treneri su ovdje prolazni, tako da i Vlado Jagodić prolazan ovdje, ali u svakom slučaju onaj ko bude došao ovdje morat će dobro zasukati rukave da se nosi sa tim stvarima. Imate li neku poruku sad za trenera koji će naslijediti vašu funkciju? Pa evo, mislim da sam kroz ovu rečenicu na kraju i rekao, mada ću još jednom samo skrenuti pažnju, a volio bi da ljudi shvate da rušeći čovjeka kao što su mene te grupacije rušile ovdje iz nekih njihovih ličnih razloga jer nisam ih slušao, to jest nisam postavljao njihove igrače da moraju da igraju. Iz tog razloga mislim da klub mora smoći snage da stane u kraj takvim pojavama,